Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Naimbag agsapam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop. Olivia. Amom kadian sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na kakanyak. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pailang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Pinarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na nyaman na kanyak. Ha! Dita kayon! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia, Diyak kaya't nga aglaban da ka ni Edward. ayaw unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kaya't atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkailaag na edan ka dagiti naganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adaak mo't nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak anaimbag tinaibagam, nana. Bong, ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day tapos? Kaya't ko nga agawan ni Olivia kini Edward. Ah. Ken kayat ko asyak ton ti mangimaton itinegosyo mi. Ha? Kat, anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot tayo tinasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton itinegosyo. Boss? Baketen ni mama? Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakilakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikod. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot!
Sir Franco, atoy hanti inom adanom. Idi sumla ang di talamisan. Kahit panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatagngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti sarbi makatulong no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot kalata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kayat ko la akadwa kalata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay klinik mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingi inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kayat mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mat kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito ay. O sige. Sikang harot ti makaamo, honey. Sigilaan iho, admission kayo lang ta. Sa nabali, tadaak mo tamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rod, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak iho. Kabailak pa'y nga imatunan dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rod, mama. Kahit no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadla ti grupo yo agakaduan mi para iti mission ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Kahit no di nanton kabalan, sakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pa lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward.
Maya ka tumulong kan ka dito furniture shop yo, abalayan. Total, awan mo't araramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasaan da ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasaya at nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi kagdanag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka di ngayon daw ka nga umay dito'y furniture siya. Tapay, abalayan. Ngamin, sikan sabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Sikat ti swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama ta umayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayat no kasta. Nala, agmerienda kayo, bayat ti panaginanayo. Amok anabanog kayo, anagapo iti misyon yo. Sige, tay na kun agluto. Tahuston to, inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagatpay. Kanayon pa'y anadalustoy balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutag. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayo ngutan, mama? Apay ka di adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day ti papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asikatim mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Kaasino ti talaga nyo? Ni Edward? Kasta ngagpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige, sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akas ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayanak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito itagos ko, boss. Angam, apay ka di kayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong.
Imayak tapno planuan tati kayat ko mapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan, Tiyor Orayak. Basta makaamukan, no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligi ak. Sige, Nana Glory, rumwar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaammo kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amo met asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman ak no kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Immo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen ma'am. Inako ni Jay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga nadamot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italtalak. Inakon. Oops. Aglisi ka, itidalan ko. Bitakan! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas ta ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, nana? No dikat. Panang iparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kayat akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Agpapaaya kun iti daytoy a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumaita? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para ken ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak tipudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak tipudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigod nga agayat ni Franco kini Olivia, ngem ni Edward ti ay ayatan na. Nagkalaysada nga rod ket naragsak ti binangon da a pamilya.
Naglabas ti adu atawan, ngem kalkalikaguman lata ni Franco a matagikwa ni Olivia. Iti may sangal daw, kalaat ti panangagak na iti daytoy, ngem tinungpa ni Olivia. Binagbagaan met ni Nana Gloria a babaonanda, ngem tinungpa na tuy baket. Ita papagayam, adto yan tituloy ti serye tayo ita lawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manakibiyang kalaunay iti biyago. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika bakit? Sardangan nakman, ha? Awan babain mo. Ibagam kidin asikatipod no inak. Ha? Agraraman? Hindi masikogakan ka. Pinanawan nak ti pudno nga amam. Oh, Gaputa mas ay ayatan na ti baknang amay sapay a girlfriend na. aniya? Nariribok ti panunot ko idi. Aging ka nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak. Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ay kalaysanak. Ngam ulbud ka ayam. Aging nga nalagip ko ti mangidisukan ka. Iti sango ti gate da Madam Carla. Aniya? Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taamok akasapulan dati agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no tayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat amom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Gamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang ngagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan it anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at ti masakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagak matan ka ni Franco ti pudno. Asyak ti pudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. No bilang laang. Ngam, amok, mawatanak ni Madam Carla. Kat ni Franco, sapay ko mata agbalbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man.
Kat panunutan natin nasayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Taintayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mat serak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy. Mabalin ka dingag na oda kay Jabalay da Lola Greta. Inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaayayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamot ton ni Boyet? Makitam tumutlaeng inton makasangpet tayo ijay. Siguro, adda manin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, Mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. At tuyan tigatas mo, Madam Carla. Agyaman na, Glory. Katsika, iminom ka ka din iti gatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak. Aginana kamutten, tarabiin. Wan, Madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid da, Ma'am Olivia, Madam? Nagawid da pa'y lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kadalolo ken lola na ijay. Wan, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si mangpat ka din. Saan pa'y, Madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano ama italag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day tala aggas-gastos ti aramidan na. Uray siyak, Madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga kadilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y atumulong iti furniture shop. Ngam di na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, Madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan mat parikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata sumursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Tamakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa? Saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wan iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak matan. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom ka di akayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akasta ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko ken kuana.
Ken, kasanuna ko mga imatunan, ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katubutang ka Asino ti paguthangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak. Pulos at dinakto ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pa ay. Ala, iremedium ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kin ni mama. Sige, ikan kay ti utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay ka bagyak. When Glory, okay lang. Basta si ka. Agyamanak, madam. Mala mabit lang. Tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta kasapulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alalaingam. Uwan, boss! Sigurado ngagbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na ang dakpailang ijabalay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Wan, Mami. Sana bali, tagsingsing putek ijay. Sige, anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asidag iji pagadalan. No iji ti pagnaudak, Mami. Sige, anak. Awan parikot. Kinapudno na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, Mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan, Mami. Ngam, mabuta nga kan kwa na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanyak? Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti ammo. Sana bali? Awan mo ti amok amadingar aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulungak ijay. Katulungam? Kayat mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop? Juan, iso ano mabalin? Umay katumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan amuna? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka.
Hello, boss. Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Ang mga numapalabas yun ti kotsena. Wan, boss. Lalaingan nyo. Areglado, boss. Sige nga rodan, boss. Bye. Kakadwa. Agsipot kayo na imbag. Nalabaga a kotse ti orayin tayo. Well, boss. Adda kayo anay balangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito'y kotsek. Ang mga no delikado na ito'y. Naggapuan na ita kayo. No naggapo di tabantay. Awan mo't ti pagilasinan ang natulid manipod di tabantay. Delikado na ito'y. Agbuelta ak. Bumaba ka dita, kotsem. Oh, Tanosan. Paltugan ta ka. delikado na ito'y. Rumwar ka. No di mo kayat. Abuongan mi ti sarming tilugan mo. Rumwarak. Ngamnaskan asiputak ti garaw na. Anya ka di ti bagayo? Nakapaturong ti paltog mi kan ka. Iso di kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. No kasta. Daytoy. Natinag ti paltog ko. Pidutak ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ti paltog ko. Kakadwa! Bagsulan niyo! Awan nagtigna iti dakes. Tanusan. Paltugan kayo amin. Loko. Kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan. Sige, ibagak ti no. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige. Iba kang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito yun ni Boss Franco. Nasayat. Kita ti aramidan na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramidan ni Franco. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Gagayem, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti seryeta yo itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yo itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kayo dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito yun ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramidan na.
tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawan anak. Isublikan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan na kumay ti waya-waya. Rukatan nak dito yung nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itiintad ko ken ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong politikarina. Ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlayang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak ng yaw. Adda akon dito'y daan na pasdag. Naulimak dito'y. Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaamoy iti baligi na. Mapanak iti daya banda. Tiloko. Sa Ingatong dagiti, ma'am. Ah, Ket di ka tignay ti dakas. sino? Pulis kami. Pulis. Umay ka. Kapkapan ka. Oh, Amangan no at armas mo. oh. Anya ti kaya tasawon daytoy. Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawalo me. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangyagyo matin record ko asaritaan me. Apay nyo adda ka pulisan ditoy. Ha? Sakbaya simbangpet ka. At dadan ditoy. Oh. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Ha! Inutil! Ha! Aglaban ta! No day tati kayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Ha. Taglaban kami man. Ididay tang Edward. Matay! Numatay! Sumardeng ka kunak. Ha! Oh. Sige, Apo Polis. Ibatan nyo, taglaban kami. Oh. Sige. Di mo gamden ti aglibas. At dakas ka lang. Oh. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Oh. Sige, gagayim ko a pulis. Oo. Tiliwan nyo dahito at tao. Kasta tinapasamak, mama. Kat adda itan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayim ko a pulis ti makaamukin kuanan ijay. Diyos ko. Anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kaya't natagikuan ti amin na kinabaknan tayo, mama. Kayat na pa'y atagikuan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kina Olivia. Anya? Nagdakas talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kaya't na pa'y apukawan. Diyos ko. Franco, anak, Apay nga adda kayo. apay ang kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka, kaspunno nga anak ko, Franco. Wah. Amin na kayat mo, ipapaimikan ka. Pinagadal na ka, kanasaya at tibiyag mo. Gamiitilikodan dayta, pinanggap na kami apatayan. Pumanaw kayon. Franco, anak, anya tinagmasunan ka.
ka. Anya! Umanaw kayon! Umanaw kayon! Bilang ka ng taon kanyak. Impatag ka, Franco. Nga maapa. Ustad! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? At da kayo matgaham dita asidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, ada ija pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga da ni Franco ija pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na. Nana Glory? Apay anay balod ni Franco. Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan? Nangrikang pakpailaang iji furniture shop. Awan kanas ko nga trabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit direk iho. Diyak maiwaksi iti panunot kan riknak. Akas to'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas ka nita. Sana nagbaligi. Kanaday ta niya pagbaludan. Anak. Nasakit mat para kanyak nga impabalod ko. Ngamday tati maiparbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asan da kumadangran ni Franco. Ngamkit di. Protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo tirik nayo, Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi. Gaputa na ibalod ni Franco, Nana. Juan, maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Wana na. Maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto, Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco, kasjay ti maiparbangkan kuana. Ma'am Olivia. Husto, Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apay akastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan kumaitan ni Edward. Nasakit diriknak. At imbilang ko nga anak. Kat kaya't na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man tiriknak. Nga daitay ti pagbalunan. Gamawan mabalin ko. Gaputadakas matgayam. Nakasaksakit kanyak, madam.
Juan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatingit. Gapo itidakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta una iti panagsangit mo, Glory. Agyamanakan ka. Gaputan na patagkan ka ni Franco. Wan, madam. Napatagkanyak ni Franco. Napataglaunay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa. Agsangsangit lakta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory. Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak. Gaputasipod ubing kayo. Iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka, mapanta ka sa sarita. Liwliwaen ta. Saan ang mabalin, abaybayan ta. Mabalin mo lata mapansarong kara ni Franco ije pagbaludan, Nana. Ibagamlaang no kaano. Takuyugan da ka, Nana. Awan mo tidakas na ngayon kasarong kara ni Franco, Nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko asarong karan ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga oray si siya lang, Ma'am Olivia. Sir Edward. O sige, Nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tiga po na. No apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante ngay ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanan tayo pa di akanayon asumarungkarkan ka. Manong matsabulan nga umay nakasarsarungkaran. Owen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarungkar. Ken mangkasaba kada tayo. Huwag nga rod, Franco. Kat mamatiak iti pagbagan ha. Ngawan sa bale apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to'y selda. Sige, rumor kayo. Atas ang ngayon. Naawatan niyo ka dito imbaga kakabsat ko. Wan, Padre. Mga padre, Uy, Padre. agyaman kami unay, padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay na kuma, tayaplay yo iti biyagyo. Iti kasta, nasaya at timasakbayan yo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, kat imay para kadagiti managbasol. Saan kat akadagiti nalintag? Wan, Franco.
Kat no sidadaan tayo kano sumurot kini Jesus. Naskin nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Ket bakawanan na tayo. Ken ugasan na, dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayo abaro aparswa iti imaktang na. Husto kayo. Ket naamiris ko itan. Nalabit. Daytoy ti wagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwak. Juan, Franco. Oray na kami. Naskin gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ngam pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris ket agbaliw. Kadita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iti simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco iti pagbaludan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarong karan ni Franco, tapno kasabaan na. Kat madlaw kanu ni Padre. Anapod no ni Franco iti panagbalbaliw na. Wen, mama. Kasta tinako na kanyak tigayem ko a pulis. Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakis ang mapasama kini Franco iti pagbaludan. Agyaman ak iho. Taitilikudan ti dakes nga aramid ni Franco. Kat masaknan kalatakan kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulata ni Franco. Kat agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnama. Nga da kayo amin itangal daw ti dalaw. Kumusta kan, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak, Mama, anak ko. agyamanak. Tasin narong karandaklata. Kunak nalinipat na kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin dak ko nga. Kaslamat ka na kayo, Edward. Olivia, pakawanin dak ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ketnam naman mi, ngagtultuloy ko mati panagbalbaliw mo. Aramidak na ito, Edward. Agyamanak, nanapakawandak. Nanang, Oh, Franco, anak ko. nanang, pakawanan na kumamat. Ikarik, ituloy ko tagbalbaliw. Agyaman ako, nay, anak ko. Mama, amoy ka din anina ng glory, tipod no nga inang. Wen, Franco, Oh. amuin. Kat pangasim, tagsingsingpet ka di pagbaludan. Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbagan ni Madam Marta, anak. Uwan nang ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak ang mga ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward, Ket ita, Nana Glory, kan mama, saan kayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No di kat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sa baliitan ni Franco. Kaputamaisan abaro aparswa. Diyos ko. Agyamanak unay.
ket baliwan tayo timang rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Inte ibasa ti Proverbio 28, versikulo 22. Kamkamatan ti naimot a tao ti kinabaknang, ngam saan na nga mo, nga umay to kankwana ti kinarigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nakabirok ka ka din iti trabahom, Gwen. Saan pa'y nga rod, auntie? Katanya nga rod ter aramidam. Alangan mo at apapakpakan kalatan kadagiti dadakkel mo. Naka-apply akon iti trabaho, auntie. Urayik lang ti awag da para ija interview. Una, agtrabaho ka, taday tati may parbang. Tadi kay kat umot-utang latan kanyak. Auntie, Saan kit din? Day tala ti pagalistuan nyo. Takasanumat ngamin, di yo amo tagdiskarte ti biyag, awan amuyo. Kastoy gayam tirik na tinakatulpos. Kunak no naragsak. Saan mat gayam? Nagrigat tagbirok iti trabaho. ay, naku namon, friend. Si Kangay Jana, ada ka din nasarakam at trabahom? Kwa? Agtrab-trabaho ak ije pangananda uncle ko. Kasta ka di? Amangan no agbirbirok dapay iti katulungan da. Tani talaga ka sa pulak ti kwarta. Apay, kayat yu ti agtrabaho ijay? Hiring damot kit di ita iti service crew. Sige man, ipadas mi ka ni Sheena ti ag-apply. Nanang, nakabiro ka kun iti pagtrabaho. Ay mayat ano kasta, anak ko. Tanay, ag problema kami iti pang tuition fee ni ading mo. Ahon gayam. Panag-enroll into next week. Jakon nasiputan ti aldaw. Gapo iti panagbirbiro ko iti trabaho. Anak ko, mabalin ka di asikapay lang ti mapanidya ayan daan tim nga Elena. Ingka ko mabumulod iti pang tuition fee ni ading mo. Ko? Sige, nanang, siya kun timapan. Oh, Gwen, nakaumay ka man. Anya ti masapul mo? Kwa auntie, mabalin ka diti umutang iti pag-tuition fee ni ading ko. Na, apay, awan pay lati trabahom nga ginggayta. Unay daytan. Addan trabaho k auntie, ngam kargrugik pay laeng. Isu nga awan pay sweldo. Ay, sapay kumataday tuyon ti maudi apa nagbulod yo. Ha? Day tala ti pagalispan nyo. Ti umutang, na imbag kumamat no agbayad kayo adagos. Oh, day to'y ti 500. Day talang tinaybulsak. Masadutak amapan ag-withdraw ije bangko. Ibagam ngamin kadatatang kananang mo tagsalo kag damat. Tapnosan da nga utang. Ay, uwan auntie. Sige, agyaman ak iti dayto impautang yo.
Wen, sika ka di dahita. Uncle John. Naggapo ka ka din dita balay. When, Uncle? Ay, congrats gayam iti panag-graduate mo iti high school. Pasensya ka na, tas anak-anak kaawid iti napalabas a bulan. Kat, ituloy mo ka diti eskwela ma. Saan, Uncle? Agtrabaho akpay. May mayat matlaang no ituloy mo ti eskwela ma. Ubing kapay. Sayang ti kinalaing mo. Nagkapumot ni Gwen dito'y balay. Wan, imay imutang iti pag-tuition ni ading na. Ket manungay ti inted mo. Inikak iti 500. Anya, apay, umdas ka di dayjay at pang tuition fee. Makamumutan adanan ang kantatang namang iremedyo. Kan may sa adan trabaho ni Gwen. Waiter! Yes, ma'am. Ah, Gwen, dito'y kang agtrabaho? When, Uncle? Da kayo matgayam dayta. Anya ka dito order yo. Anya kay ti servite ni skwelam, dito'y kamulagayam ngagtrabaho. Sayang jay kwartak ngayon tultulong ko para iti panagadal mo. Auntie. Gusto na itahan bakit? Agorder tapay. Iso asaan nga umas asenso ti biyagyo. Takas kamuladan na ng kantatang mo. Awan ang muda. Di daw usaran ti utak da. Iso nga ginggayt ha. Mamirmiraut dalata. Gusto na itahan kunakmat. Kaya't kuladenggan ni Gwen dagiti bagak. Hoy, Gwen. Awan serbida ito'y atrabahom. Ha? Di mo usaran ti utak mo. Ay, una yun dahi nga ikit mo. Nagsakit ti pa nagsasaunakan ka. Ni, apay, anya tinapasamak. Ay na, jay ikit ani Gwen. Imay danangan ditoy. Kat imbes nga agorder iti kananda, pinagsasawan nakit din ni Gwen. Imbag kumamot no awan unay ti tao itay. Adupay mat tinakangag. Pasensya kayo na. Diyak ngamin malapdan tiyang sangit. Adupay lang ka diti customers. Ay, awanan. Alas 3 maten. Ala, intayo pa'y kanumangan ko na ni Uncle. Sige, tani. Kasla matalimu daw akong gapo itibisin ko. Simang, ijay panganan mo't gayam ijay sentro ti pagtrab-trabahuan ni Gwen. Ay, wen manang. Marigatan ngamin ang makabirok iti trabaho na. Amayan natop iti inturpos na akurso. Kat manungay ti sweldo na ijay. Di nalainan anusanan ti nagbirok iti trabaho adakal ti sweldo na. Pangal daw gayaman. Ingkayabanan dagiti kakadwam ang nagpuros iti sabong. At the noodles nga inlutok, ison ti pangaldawan nyo. Anya? Oh. Noodles? Apay, masapol ka di akarne ti siday nyo. Agyaman kayo kit di taad da indasar ko akanan nyo. Ay na, una yan ni Boss Elena. Kasla maibusan iti kwarta no gumatang iti karni asidaan tayo. Ay, kasla di kan na irwam iti ugali na. Ay, 5 oras tayo ang nagtrabaho. Kastoy lang ti pasangon na. Saan pa'y mat nga umdas para iti 5 angiwat? Ay na, talulaang mata noodles ti linuto na. Ay, saan na bale, tadamot binalon ko. Ay, mabalin tayo apagsasangwan. Ay, ala, sige man nga rod. Tani, ay na. Kasla pang may salaang nga oras a pamigsa daytoy indasar na. Ala, babalasang, umuna kayo nga agawid. Mangkita kayo dita iti mabalin nyo nga isupo tapang rabyan nyo. Awan maten customer tayo. Ay, agyaman kami, boss.
Taoray saan kaming agluto iji balay mi. Darasan nyo, tapnosan kayo amarabyan. Kaya nagananad kayo, ha? Thank you, boss. Income nga rod agisupot. Ay na, nakaanos ni uncle mo ay dyan. Uy nga rodan niya. Agpaisupot pa iti pangrabyan tayo. Kasjay at talaga ni Uncle. Naparabor. Iso ang mabinbindisyonan man. Ala, gusto pa'y detar aramidin nyo. Mangan kayo pa'y. Ay na, agyaman na. Kasla maangot ko ti karne. Sagay sa laang tisidan nyo. Umda siguro nday takanan nyo. Tajay mabati, isuntuman ang tisidan nyo inton bigat. Ay, unay kamatan bakit. Ipapasyo ti mangan. Tasabali man ang ti ilutok no bigat a pagsasangwan nyo. Si Mang, sikapay ti makaam mo kadagiti kakaduam. Taeng kami pa'y agmarket. Ay, sige, Manong. Agyaman kami iti inlutom a pangaldawan, May. Sige nga, Rod. Mapan kami na. Sige, Manong. Ay, una yun ni Boss Elena. Kaslamat ubing ti pakpakanan na. Kat no may sala asak mul da ito'y iwat ti karne. Ay, tangiwat mo, Dan. Amangad numanggagda ka. Di da pala nakaadayaw. Ay na, nakaimimot ni Boss Elena. Akas la di na tay kasapulan. Dan. Ay na, sobra ti kinaimot na. Bak nang agpaiso, ngandi na amu matikadwana. Apay, asino ay ti katulungan na itinaglawa agar din na? Saan ka di ada tayo? Ay, bye-bye, Amon. Sana bale, tanasing putmut ni Manong. Hoy, imot na talaga. No adala ko masabali a panggadag. Ay na, talaga pumanaw akong ditoy. Nana, damag ko kat nangina ti bayad ti sabong ita. Ay na, nakajakpat siguro ni boss. Ay, kasta ka, day. Barang ingato na ati sweldo tayo ita. Huwag nga, Rod. Ay na, adamanan pang riband ko, ha? Simon, umay kayo ditoy. Ayabam, dagiti kakaduam. Uy, aday ta. Itad na siguro ti sweldo tayo, ha? Ay na. Nala, umasidag tayo. Dahito iti sweldo yu idi napalabas alawas. Alaun yun, tagawid kayon. Ay na, agyaman na, boss. Agyaman kami, Manang. Sige, mapang kami nga rudan. Ha? Nalabas mat ni boss? Di pa'y matumdas apang date me ni sweetheart ko dahito asweldo. Ay na. Apay, pangusaran na ay ti adu akwartana. Ay na kay mimot. Ay, amangan no nababamot at talaga ti bayad ti sabong ita. Ay, ti ko namkit di. Imot ni boss. Ay, inakid di ag trabaho ijay parlor ti amamok. Ay, may mayat ijay. Pigsamot ang titudo. Wen nga rod, Angkan. Iso aman mano ti umay mangan. Ala, nukastoy pa'y lang aging kainton bigat. Uray saan kayo pa'y lang asumrek. Itad kunti sweldo yung ita. Atoy. Ha? Boss, sobra man dahito intedyo. Gusto lang dayta. Ninayunat. Tadakkel mat, tikita tayo itinapalabas sa lawas. Kasta ka di, boss? Ay na, dakkel unay apagyamanan mi. Ay, nanang! Ha? Apay anak ko. Anyat napasamak. Nakaragragsak ka, may. Imawag dyan nagaplayak iti trabaho. Nakapasa ka no iti final interview. Ay, kasta ka di, anak ko. Ay, nasaya at ano kasta. Ay na, congratulations. Agyaman ak nanang. Ay nga, aguray kayo. Nakapalis kayo mat. Ada ka di pa panan nyo? Kwa, anak ko. Mapanak man ospital. Huh? Inakbisitaan ni Antim nga Elena. Ni,
Apay, ada ka di madian na pasama kan kwa na? Ay, nadisgrasya, idi nagbagyo. Idi nakita na kano ang madadadaal jay greenhouse da. Impilit na payla ang tinapan nagpuros ka dagiti sabong na. Ket gapo iti dayta, natupakan iti kawayan. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Ay, wun nga rod, naimbag taada nakakita kan kwa na at trabahador na, kat intaray da ija ospital. Ni, adamod dagiti mangbagbagkat kadagiti agkakanginang alikaman daan ti Elena. Ilako da kano. Takasapulan dati dakkel agatad para iti operasyon ni Antem. Ay, nagkasangan. Ala, sapay ko mga rod agimbag to ni Auntie. Wen nga rod anak ko. Ala, mapantan ijay simbaan, tamakimisa ta. Kat iraman ta nga ikararagan ni Antem. Wan nanang. Ay, nakaimimot nga agpaiso ni Elena. Hanggang itataday dya ospital, dagiti inimimutan na mutla, tinakatulong kan kuana. Wan nga rod nanang. Kat sapay lakuma, tamakaamiris. Ay, saan anasaya at ti agim-imot? Nasaysaya at itumulong, nulakat at da maitulong. Saan mo't anasaya at tinaimot, gaputa na ikay ti grasya adumtengkan ka. Agsisin na ranay, tapno naragsaklat ta ti panagdidinanggay, kan panagkakadwa. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 90, versikulo 14. Binigat ko apanakan na kami, iti di agbalbaliw nga ayat mo, tapno agkanta kanaragsak kami, iti onos ti panagbiag mi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Lakay, agudong kami, ada ka di ipagatang mo. Agudong kayo manain. Kaano lang idinagudong kayo Awan enti abasto dito'y kusina. Awan mo ton ti sidaan tayo. Ay, adulaunay ti paggasgastusan niyo. Na, agreklamo ka man ako na akong kat. Apay, adda kwartayo apagpalingkiyaw. Kat no nagipawit ni Mabel iti kwarta. Di mawat kayo man siguron. Mapan kami man laangan. Nagadaw a reklamo. Ay, awanin dya inayaba ka tricycle. Pimanawon ta nagbayag kamot. Ay na, kasano katagong ungot man di tatang mau. Tapay manin aya. Damdamagaklaan doon niya ti ipagatang na. Nagado katareklamo nan. Ay, saan kay pay ayaan na irwam iti ugali ni tatang? Masikuran nga men, tanaperde di pagdengdenggan na radyaw. Ala, bayan nyo ta ibagak ka ni Manang Mabel, agumatang iti TV a pagbuyaan ni tatang iti news. Ay, numaamuan di tatang mo dayta, ngagpagatang ka iti TV, agungot manen. Siyak ti makam mo. Apay ngagreklamo pay laeng, no addan to pagbuyaan na iti news. Di na lamang nga makita na pay. Lakay, mga lakan iti karne asidaam. Sagmamanungay day taginatang yu akar ni tibaka. Apay aya adam agam no sagmamanaw. Mangan kakit din tanapudot pay day tasidaan. Uray na tanglaan ko mati si dain tayo. Oo, nay kamutan.
Kakaiso na nagipawit ni Mabel iti paggatang iti naimas asidaan. Agreklamo ka man ako nakon. Ay, pampanunutit nga rod ti gastos. Nala, agsida kay ti asin no kayat mo. Ngamda kami, agsida kami iti naimas. Oh, ading ko, kumusta kayon? Nasayaat kami matlatta manang. Ni Nanang, napanasinibugan dagiti masetas na. Ni matatang, dayjay. Agbirbirok iti lastiko apang tali na iti transistor radio na tapno aguni. Ha? Uso ka di pa itati transistor radio? Ni tatang Ay na, paggugusto na ngamin ti agdengag iti news. Isulaang mo ti pagdengdenggan na dahi at transistor na. Sagmamano ayat ti TV, taigatangak man laangan. Dayta kumati ibagakan ka, manang. Alabay taigatangak ni tatang iti TV, apagbuyaan na. Kyle, ada day tatartarimanin nyo. Ay, daytoy man radyo. Kasan matin nga aguni kaanakan. Daytan sapay lang di radyo mi di. Wine, natinag ko nga main. Kat saan matin nga agunay. Dapay lastiko at alina. Baring nga rod mapagunek. Gumatang kayo nga minan iti baro. Isupay man na gastaws. Ibagayo ka ni Mabil Taigatangan na kayo iti radyo. Ay, ano saklangin na tarimaanin da ito yung radyo. Mabalin pa yung siguraw. Apay, di yun lang maigatangan ni tatang iti baro a radyo na. Saan na aradyo ti gatangan ni Manang Mabel para ka ni tatang? No di ka dakkel a TV. Ay, kastaya. Kinasarita ko ni Manang Mabel. Kahasimot ni tatang. Sapay kat adda tultulang na. Kasjay pa ila radyo ti pagdenggan ni Itinyos. No ko namin nga igatangan mi iti radyo. Ay, sayang laang ti kwarta ko na namat. An-anon na nga iti kwarta na. No igatangan mi iti naimas amasida, agreklamo latta. Sayang ka no ti kwarta. Gagangay talakay ngaminen. No igatangan ni Nanang iti baro a t-shirt, idoldolin na laang iti aparador da. Kat no inted na kanyak jemay sa t-shirt na. Saan namot ka no ngamin nga isusuot? Ay, Jackman amo no api ay jay laang daan a t-shirt na ti kanayon na nga usaran. Mapispisang pa yun, gapo iti kinadaan na. Nasaya at latati kasasaad ko dito abroad, Nanang. Saan da ka pa kadanagan? Nasaya at nga rudno kasta anak ko. Di mo baybay anti salon at mawan. Imawagak, tadamagak no na i-deliveran di ginatang ko at TV yu di tabalay. Ha? Apay, gimatang kan? Wala nang, ni Nene tinapan ng bayad. Nay, saan mi nga mo nga dagayam ginatang mo? Ni tatangay, kasaritak ko man, Nanang. Jakam mo no sa dino tinapanan na. Rimwar mo't itay. Sige nga rod, Nanang, tagtrabaho akpay. Umawag ak tumanen no adanawaya nga oras ko. Ay, nagmayat at talaga apagbuyaan da iti TV, Nanang. Naglawag. Ay, kat, makabuyak mat nga roden iti drama. Nanang. Agbuya ta iti drama, no iti rabi anakaturugan ni tatang. Nagdakkel kat da ito'y atibi na ginatang mo, anak ko. Sagmamanungay da ito'y. Saan kayo nagdamag pa'y? Nimot Manang Mabel tinang bayad iti dayta. Ay, lakay! Adakan! Ha? Ada TV tayo? Wan tatang. Pagbuyaam ka no iti news ko na ni Manang Mabel. Ala, umay kan lakay, tagbuya ka. Kaino na tarimaan da ito'y radyo. Napan ko yung patarimaan. Pagan anumpay ngay day ta aradyaw. Day ta natalyan iti lastikaw. Nagmayat day to'y TV a pagbuyaam. Impagatang yumanin day ta kini Mabel? Katuan tatang. Isumot yada kwarta na. Kasano nga makaurnong ni Manang mo? No pagatang kayo matapagatang. Ay na, agsao ka pa ilaang. Agtugaw kakit din, taagbuyakan iti kayat mo abuyaan. Ay, ni tatang talaga. Imbis nga agragsak, ngam agreklamo latamad. Tatang,
Nagmayat day ta TV a ginatang ni Mabel ah. Nagmayat nga agpaisaw. Gastos iti kuryente. Kasta talaga tatang. Anya nga rod ngay. Ngam imbis nga agreklamo kayo, rumbang kumaanaragsak kayo. Tasan nyo langan amang ngagtinyos. Mabuya yun. Ado nga ro ti mabuy-buyak agubat iti sabali a pagilian. Nagadumat ngamin ti mabalin mo abuyaan. No apay adag itapay lagkubat ti pag-aayat yu abuy-buyaan. Damdamag nga raw ti kayat ko abuyaan. Tatang, enjoyem kit di ti agdama abiyag mo. Saan mo apakadanagan dagiti agubat? Taadayo-day ta mapasamak dito'y ayan tayo. Anya nga iti pagsayaatan nga itid na, no agpampanunot kalatan iti saan pa'y anapasamak. Lakay, rabieng, apay adi ka pala maturog. Sana ka makaturog. Tabuy-buyak da ito news. Kitnay, manay-nayunan ka no dagiti pagilyan nga gugubat. Kat, anya kumati pakasak naram iti da itaadamag. Damagam pa'y lang. Kit no madaman ti gubat iti pagilyan nga ayan ni Mabel. Madanaganak. Nakamamak da ito ang mapaspasamak. Ninay, awagan man ni manang mo Mabel. Tapay, tatang. Kaya't ko akasarita. Tanabuyak itinyaws nga dan gubat iti ayan na apagilyan. Ay, kat anya ko maita. Kat delikado ah. Ay na, tatang, tila pagdandanagan nyo. Awagam ko naktakasarita. San ngagtal na dahito riknak? No jak makasarita ti anak kaw. Anya kayo ket din aya tatang, tila pagdandanagan nyo. Nagtal na dito'y ayan ko. Awan ti gubat nga ibagbagayo. Nabuyak matititibay. Agubatin da day tapagilyan nga ayan maw. Saan ka di atila pagdandanagan nyo, tatang? Natalgad kami dito'y. Madanagan at talaga anak ko. Ket, pagbuybuyaan nyo matlaang JTV aginatang ko. Iso nga ron tinakamuak, may papaniti gubat ang mapaspasamak. Naa, kasla. Imadaddan sakit diti panagdandanag yo. Itatama buybuya yung dagiti news. Ay, Kunak nga adda pagliwliwaan nyo, iso nga inggatangan kayo iti TV a pagbuyaan nyo. Saan ket di atap no agdanag, ken agbuteng kayo akasta. Anya, nakaturog pa lang ni tatang. Katnual dawan. Parbangon nga miinen anak katurog, tajay la nagbuybuya iti news, ti inararamid na. Ay, dagitamanan mabuybuya na anyos, ti paka-estresan nan. Saan kami nga rod ang makasublat nga agbuya ka ni Nene, ta isulat tamot tante agbuybuya. Urayak lang na makaring. Taited kumanda ito'y bado ang ginatang ni bakat ko. Basit nga minunay kanyak kahit. Sayang mat, no saan ang mausar? ay na, nagado ti badaw kanak ko. Uray di dakon ikan. Adong agpaiso. Ngam nakadulin laang matiji aparador mo. Ay wine, adong agpaiso ijay. Isuot yukit di amin dagijay tatang. Tapno saan nga ibaga dagiti kabagyan tayo, akasla kalapimpiman. Anya? Ibagbagada dayta? Katuan, siyak pa yung timababain. Ta ibagbagada, abaybay anta ka. Tadagiti badom nga isusuot mo, pisang, kung nagdaandan. No bado lang akat nagadaw? Kat apay nga rod ngay, adiyo usaran, tatang. Itatang niyaw, kasla saan anaragsak iti biyag na. Anya, sana naragsak nga ibagbagam manindita? No igatangam iti baro abado na, idulin na laang. No igatangam mo't iti naimas asidaan na, saan na mo't akot tiyan. Ay, kasanungatan no agugubat na dito'y pagilian tayo. Ay, unay kayo lakit din aya tatang. Nagado nga ibagayo, day tapay matgubat. Kasta na nga rod. Ibagbagak lang, mati mabalin na mapasamak. Lakay, day jay gubat am abuy-buyam, ijay adayo a lugar, ti ayan na, saan adito'y ayan tayo. Nga mabalin tayo ang mairaman. Ay na, saan kayo nga agriripay? Malamangan tayo kit din. Kat pangaasiyo tatang.
Saan yun ada kamatin ti gubat iti sangwanan ti panganan? Ay, awanin bakit? Talaga kimaron ti gubat ayan ni Mabel. Na, apay anak ko namot dayta. Nabuyak nga ro di jay tibay. Ay, kasano nga rudan ni Mabel? Dayta nga ro ti pakadanagak. Ay, naskan nga rod ang makasarita tayo Ay, Nenay! Nenay! Awagan man ni Manang Mau, tanay, agdandanag manan to'y amam. Nanang, diyak maawagan. Nangagmaw bakit? Ay, sos, apa yun nga Ay, daytan ti bagbagak. Saan kayo kadi amandanagan na kasta, tatay? Amo ni Manang ti aramiden na. Adudamot a Pilipino ijay. Agtitinulong da. Ni tatang mo man, nakaraw ti panagdandanag na. Tatang, kadwak dagiti apukom, at daday jayrwar. Kaya't da kano ti makaiayam kan ka. Iba ka madyak masangaw, tagbuy-buyak itinyaws. News manan ti buybuyaan nyo. Kat, ay na, gubat manan. Kaya't kung amin amamuan, wanyan ti mapaspasama kini Mabel. Tatang, saan nyo nga ibusan ti agmalam nyo? Amang pampanunot, iti saan pa'y anapasamak. Anya nga ron nga iti aramidag, kitno nga'y mairaman iti gubat ni Mabel. Kitnay, manun nga aldaw asan na maawagan ti silpon na. Tatang, agtalak ka ni Apo Diyos. Isu asaan kayo kumanga agdandanag unay. Kan saan kayong agpampanunot, ti anyala ditan. Kat, gaputadan gubat iti ayan da Mabel, saan kan amangan? Ay, kasano ang maganas ko ti mangan? Kat gubat mo ti mabuy-buya ka kanayon. Nasaysaya at salaan, no saan tayo ang naadaan iti tibay, tapno saan ka madandanagan akasta. Ala, umuna kayo na mangan. Italaang nga umay pumasyar dagiti apo ko ta. Di mo pa'y kayat ti sumango kadakwada. Saan mo ka di ba maawagan ni manang mo, Amabel? Saan pa, tatang? Ay, makapadanag na talaga. Ay na, saan kay kading agdandanag akasta? Saan idaabay-bay anti Diyos? Ay, kasano no may raman ni manang mo iti gubat? Ay, day takot ngamin. Tanala ka kayong agdandanag. Saan kayo ngamin na makimismisa? Ay, huwin nga rod. Da kami langan kanina nang timapan makimisa. No agbati kayo dito balay, di talaan nyo sti buybuyaan nyo. Anya ngay nga rod. Ay natatang, saanin ang naragsak ti biyagyo? Day talag dandanagan kan agpampanunot iti maditi aramidan nyo. Hello? Manang Mabel, nasaya ata na awagan ka. Nakaro ti panagdandanag ni tatangkan ka. Ay, unay kat ni tatangan aya. Wen, pudno nga dagubat dito ayan ko. Ngam okay kami amin ditoy. Kinapudno na, agawid kami. Jak amo no nasken ang maragsakan kami wenno agladingit kami iti dayta nga imbaga manang. Agawid kami, ngam umakar kami iti sabali a pagilian. Iso saan kayo arumbang ang madanagan? Sige, manang. Ibagak dayta ka ni tatang. Ibagam man, asaan unay nga agdandanag? Saan man ngamin aday jay gubgubat anyos ti ipabuya yukan kwa na? Ay, maragsakan na ka nakakita kan ka, mabilan hakaw. Oh, makita yung mat. Sa anak anaan uray adagubat iji pagilyan ang naggapwak tatang. Ah? Ni ngamin tatang, jay agdandanag ti amo nga aramiden. Kasta na mo ni tatang yaw. Di na amo ti agragsak iti biyag na. Sakmanin tinakita yawn. Mabalin ayamot, abaybayan na tayo ti Diyos. Oh, kitaan nyo man. Sa anak mo't anaan uray no adagubat iji pagilyan ang naggapwak. Ay. Tatang, nangagmuday ta. Agragsak tayo no anyaman ti adday ta. Taintong bigat, kan anyaman na panawan, addalat ta ti Diyos. Liklikan ti kanayo na panagdandanag, no dikat agkid daw iti tulong ti Diyos, gapo ta saan ang managbaybaya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan
kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaanuman, di kay agibalas, gagayam ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibalas. Tanailanad itinasantuan asurat, syakto ti agibalas, syakto ti mangsupapak, kuna ti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tangay awanen ni Manang Anita kabsat ko. Kan nabayagmatan anatay day di tatang mo. Da kamin kin ni Felimon ti agbalin agar dyan mo Samara. Sumurot kan kada kami iji balay. Kasano nga iti balay mi, Auntie Sinaida? Mailako to'y balayo. Ta isupay nga usaram nga agadal. Ay kasta ka di, Auntie. Sige nga, Rod. Ala, irubat mo nga rodan amin abadbadom. Tao may kanagnaad iji balay. Apay ngayon sangpet mo dito iti kaanakam, Sinaida. Gaputa dito yan nga agnaad. Anya? Asino timang pakan kan kuana? Katdata. Sana bale, tapakairanudan ta. Pagbalinan ta akatulong. Kan siya kung timangilako kadagiti sanikwa, anapanawan dagiti dadakkel na. Nasaya at nga rod na kasta. Tano umayla dito'y papakpakan kadata. Uray saanen. Ipalubos kumat nga rod akasta. Siyempre, saan? Dito'y babati ayan ti kwartuyo. Makikwarto ka kadagiti katulong. Ay, kasta ka di, Auntie. Oh, apay, ada reklamom? Ay, awan mat, Auntie. Kan tumulong kamatan kadagiti amin at trabaho ti katulong. Agbalina ka di akatulong, Auntie. Saan mo't amabalin, alibre ti panagnaod mo dito eh. Tada kami ka ngarod ti mangpakankan ka. Sige, Auntie. Okay lang. Basta tinapatag, pagadalan da. Sige, pagadalan da ka. Ngamsakbay asumrak ka iti pagadalan. Masapol at tumulong kang agtrabaho. Kan kasnamatan inton makasangpet ka, anaggapo iti pagadalan. Plancha man pa'y ti uniforme, Samara? Nga maladaw ako, Nancy. Ni manang sindilangan ti ibaon mo amang plancha. Kaputag dardarasak mo. Saan ka kadi makauawat? Sika, ti kayat ko amang plancha iti uniforme. Kayat mo, tay pulong ka kan ni mama? Sige man langan. Saya atam ti mang plancha iti uniforme, ha? Nagalas at talaga ti ugali day ta akasinsin mo. Maala, yig mo ta siya kung timang plantya. Agrubat kan, tapno saan ka amaladaw iti pagadalan nyo. Agyaman na manang Cindy. Nakasingsingpot ka talaga. Gaputan na singpot ka mat. Sige nga rod manang, taagrubuatak matan. Wen, umay mun tulaangan alaan to'y uniforme ti kasinsin mo. Tas ikatimang tad kan kwa na. Uwan manang Cindy. Auntie, mapana ko ni pagadalan. Sige, agawid ka dagos, apaman amalpas ti klasem. Uwan, Auntie. Kat, anya pa lang arot tar aramidam. Mapan ka na. Tibalon ko ngay, Auntie. Oh, adto'y tibalon mo. Ha? Daytoy laang, Auntie? Ano sampay la dayta? Sige nga rod. Inako na, Auntie. Una yun, kas kala mabisbisinan asim mangpot. Apay, di ka nangan ije pagadalan niya? Itaak laang amangan manang Cindy.
Kurang mo't ngamin tinted ni Auntie Sinayda ang balon ko. Ay, oo na yan. Saan da ka mat asusweldoan? Saan ka din? Rumbang kumamot nga ikanda ka iti pagkaan mo. Wan nga rod manang. Ngam saan naglatan ang nagtagtagari. Amangan ngamin no kaungat nak ni Auntie. No agreklamo ak. Nagalas at talaga ti ugali da. Agtrab-trabaho ka mag. Pinagbalinda ka akatulong, oray ka anakanda ka. Anya pa lang ter aramidam Samara. Saan mo ako na asaan ka manin nga lunch? Mga anak to ninton agawid ak Danilo. Kurang matlaang ti pagkaan ko. Kumut-kutong kan. Inton kwan, nagsakit kan. Awan mat maaramida. Agkurang mat ngamin itad ni Auntie a kwarta. Oh my God, sumurot ka kanya kaya kantin. Nayuna kung ti kwartam, tap na makapangan ka. Saanan? Kababain mat. Oh my kakit din. Bayadam to no adda kwartam, numabain ka. Alaman langan. No kasta, kasinsin mo gayam ni Nancy? Wan Danilo. Kat no nagbarayuboy day jay. Magatang na amin akayat na. Nagpipintas pa iti suot na. Amok dayta. Ngam saan naklatan nga agtagtagari. Makipagnanaudak lang amin kadakwada. Wala. Ngam kunam mo ta pinagbalinda ka nakatulong. Di rumbang ko mga itidamot dagiti kasapulam. Nasaan ko maapi mo sa dagiti dadakkel ko? Saan ko maamot akas to iti kasasaad ko ita? Ala, Guston, di ka nagsangit. Igaid mo lat ti agadal. Tapno makabirok kanto iti napintas sa trabahom. Wen, kasta ti araramida. Kitaam ka diti kasinsin mo. Kaslasan mo't anapasnak iti panagadal na. Kanayon ang makibarkada. Gapo siguro tabak nang da. Isu akasta. Ante, mabalin ka di anayunan nyo matibalon ko. Arig na saan akong amangan iti aldaw. Ano samnoan niya ti maitad ko? Mama, tibalon ko ngay. Oh, at titibalon mo, ihang. Aha. 500 manan? Kinunak lang arudan asaan nga umanay ti 500 abalon ko. Anayan yun asa nga ribo. Unay kalakit din ayan, Nancy. Oh, adtoy. Thank you, Mama. O sige, mapanakon. Auntie, sa nga ribo ti balon ni Nancy? Isungaminan, tinakairwaman na. Idinto ta siya kat 100 pesos lang ti balon ko. Wano 150 lang ti maitid yung. Agyaman ka pa ikit di tapagad adalan da ka. Awan karbangam nga agreklamo. Mawatam. Owan, Auntie. Ala, pumanaw kan iti sangok. Apay akastoy dagiti gradom, Nancy. Anya nga ron ti maramidak. No kasta dagiti grades ko, Papa. Saan mo samot ngamin nga ipaspas nagti panagadal mo? Apay ko maasaan. Apay nga ni Samara. Ket nagngangatom at dagiti grado na. Mabalin ka di, Papa. Saan na kami apagkumparaan iti dayja a babae? Amangan no saan ka makagraduar no kastoy laeng dagiti gradom. Adda remedyo dayta, Papa. Baknang tayo. Saan ka di? Ita, tadanda ni tayo naggraduar. Anya ti planom? Planok ti agabroad. Kayat ko nga yabroad tinlepas ko a kurso. Nasayat na ita planom. Sapay la ko ma, tamapasayaat ko mo ti biyag ko. Sigurado da ita. Gaputan nasayat ka tao. Isong ay karkararag ko mati baligim. Agyamanak Danilo. Sigurado nga men, ano makipagnaudak pay laang kadaan ti Sinayda. Ang mga no irurumandak laang. Amok nga min asandak nga impatag. Orela ko maimpagpagapuda akadaraandak. Dayta nga rodkat. Isuda pa'y gayam tinangila ko iti solaryo. Sobra-sobra ko mapag-adal mo dayjay. Asaanin anasken apagbalinan da ka akatulong da. Dayta pa'y nga ti pagsaksakitan tinakam ko. Ngam, baybay aklatan. Taamok, dinak baybay anti Diyos.
Kunak no makagradwar ka. Ngam nagadumag gayam abagsak mo. Masadot akon nga agadal, mama. Kat, anya nga rod ti aramidam ita. Agbiro ka kiti pagtrabaho, Adda nga tamastra kam. Apay kit din nga awan. Ken no awan man, adda ka di problema kat baknang tayo man. Ay, sayang dagiti binusbos mo a kwarta. Ta saan ka gayam a makagradwar. Mama, mabalin ka di. Sardangan nakon asir-sermonan. Kasta, talagang agabrod ka. Wen, Uncle. Makamu ka, no day tati kayat mo. Saan mo matakayat, ibagbagakan ka? Agyaman ang laangan, Uncle. Talaga ka di asahanin nga agbaliw ti panunot mo. Manuti kayat mo asweldo, tapno agtrabaho ka lang iti kumpanyami. Sorry, Uncle. Ngam talaga akayat ko ti agabroad. Imbag man, ta saan ka nga imanugot nga agtrabaho iti kumpanya da Uncle mo? Amok tumutla ang asaan da nga iti ti husto asweldok. Amok apagbalinan dakla ang atagabo. Kat nagreklamo ibagadan ton, ano awan da? Saan anakalpas iti panagadal ko? Husto ka, Samara. Isuan na sayat mo, tanapanunot mo ti agabroad. Kat pasaya atom ti biyag mo. Felimon, panagkunag, ilako tayon to'y balay tayo. Iti kasta, maituloy mo ti agpaagas. Sa dinong harot ti pagnaidan tayo. Saan ko nga inlako ti solar ni Samara? Ipasimpata lang ang ti balay da iti. Taiso ti pagyanan tayo. Makamu ka. No kasta ti desisyon mo. Amumat, nakapsuta kon. Iso asikan ti agdesisyon no anya ti pagsayaatan tayo. Ni kumanan si tinamnamaan ta makatulong ka na ta. Takastoy mo't tan analog iti kumpanya. Saan mo't anakalpas iti kursuna? Sakit nasikugan a balasang. Iso nga ad-addan ti panagrikat tayo ita. Manumatan atawon ko dito abroad. Adon tinaipundar ko iti Pilipinas. Siguro, panawon mo nga aginanaak. Agawid akton. Tasya kung ti mga sikaso kadagiti negosyo iti Pilipinas. Sinurpresa na kami amin Apay, asan mo nga imbagbaga nga itagayam ti panagawid mo manipod abroad? O, di saanin sorpresa, no imbaga? Talaga ka di, asaan kan nga agsubli di abroad? Saanin, Danilo? Tapno maasikasok matendag iti na ipundar ko ang negosyo dito Pilipinas. Rumbang lang. Katagyaman akan ka. Ado ti na itulong mo kanyag. Maragsakanak para kan ka, Samara. Saan na nakas iti sigod ti biyag mo ita? Maragsakanak a makakita manunken ka, Samara. Talaga sinapol ka, manang Cindy. Gapo, takayat kung agtrabaho ka kanya. Ay wala, maragsakan ak ngagserbikan ka, Samara. Saan ka apagbalinan akatulong, anya? Ha? Anya ngay nga road? Si Kati mang bantay, iti may sa restaurant ko. Ngam dito'y kabalay nga agnaad. Ha? Kasta ka day? Ay na, talaga abak nang kan. Ayun gayam, Samara. Amom ka di amarigrigat itanda Sir Philemon kan Madam Sinayda. Ijay dan balayu idingag nanaod. Saan nagayam ngayon lakaw? Kunor arigan, kukom day jay. Kasta gayam. Wen, kit ita, kabailam idan alabanan. Mabalin mo matan nga aramidan tinar-aramid akang kaiday.
Saanen, manang Cindy. Iti kaano man, jak pinanunot ti agibalas. Kinon konak iti kaunggak ang makaamulatan ti Diyos. Kat kitaam ita. Sino papakan ti Diyos dagiti ado arigrigat ko idi. Kat daan ti sinayda ken Uncle Philemon, at dadaitan iti kasasaad ko idi. Ay, talagaan na singpot ka, Samara. Gaputadyak kayat nga abuswon ti impaay ti Diyos kanyak. Gaputa mabalin na asublyan iti anyaman nga oras. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Samara. Pasensya kan no inimimutan ka iti balasang ko. Nabayagan da iti apanawon, anti. Napakawang kayon. Nakasingsingpot ka. Iso ang nakabakbak ng kaitan. Agyaman nak, anti. Ay uwan kayam. Da kami tinagnaad iti solaryo iti. Saan ko nga inlako da itchay. Kat mabalin mo asublian anyaman nga oras sa kayat mo. Saan kon asublian, anti? Kukwayon day jay. Agyaman ako na ay Samara. Kat adda ko mapay may sakit dawakan ka balasang ko. Anya day ta, anti? Numabalin, o may kumamot ag trabaho kan kaninansi. Adda anak na, ngam intarayan mo tinakasikog kan kwa na. Sige, awan parikot iti day ta, anti. Anno gutak, tikid daw yo. Tinasaya at ti kababalin na, bendisyonan ti Diyos, ti biyag na. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.